aha mukoro gwo kuhayoza engine z'amato 29 hamwe n'obutimba 13 ebyabashoya ba Congo ebyakwasirwa bisherukare okurinda enyanja okorirwa ha mwaro gwa Rwenshama omu district ya Rukungiri aha nyanja ya Edward abashohi beterire nduru bakugira ngu baruhire n'entegambi y'aba Congo. Aba bakongo batazibiro kuzo mizigito gayiganda kwibibe nyanza abantu bitumaza kongera kugaruka mu boro abo ko butimba muza kurema kuguru engine neza kufanura mo kugikozesa hati byatwere kusimbura ha kuza kureta cyenyanza omiziga higuru no twakubutira mu mazu tanki 10 kandi ubundi no butimba bubakozesa size yabo nushanga erinchi ayitu yetu ukozesa kwange tukosa size yenyene fisher ze gamba tukoreki tukozese kandi bo nushanga nabi namateko bundagabo ningo mwe bakushwa kubi. Captain Julius Sankunda ori kudumira barukurinda nyanja ya George na Edward hamwe na kazinga cyano we nagira ngo aba Congo nibateganisa munonga tuteganise munonga ahabwo kugira ngo owabo inyanja bakagishisha hati ya kandi nibasigara barukwenda kurya nibateganisa nibijana batahirira abantu bitu nibijana batahirira amizigitu kandi obundi tutarushuwa kugira ngo nibabasa kwijabona barubarunje numanyangu Congo nigamwe aha mahanga agarukostinga abarabe bitu ningashe abarabe bintunguka ba ADF so ntutekwa kutaho buryo bwona kurango twabazibira bagumayo owabo abugira ngo abantu bitu abashohi bitu ntwena ngo baganyibwemo amanigita agututiremo ebinyanje ko bikuzire abashohi bitu babe no baganyibwemo mazime mpinduke kabaho kuyihama yega za nyanje twabendisha abamunonga batongera nagandi. Asmai Turiwayo chairman w'umwaro ogwa Cyavunyonge ogurushango mu Rukongo oyakireza engine hamwe n'obutimba najangwa amahanga gagombi gakire kutekaho mutano omunyanzeji ni kuwafunza kwanza na kuwaonesha mpaka na government mbili ya Kongo na ya Uganda waketi waweke mpaka ndani ya maji. Ihanga rya Democratic Republic of Congo linobuchweka 55 kandi Uganda inobuchweka 25 aha nyanja ya Edward.